encourage mo lang nga rami da ulit. No. Kung makita tayo lang nga talaga. Dagito, nagkamali da lang nga rodin. Hantay pa lang nga tulungan. Di jay may tikas na tayo. Di jay talaga iti purpose tayo nga hamo nga baybayanin ang nga nagkamali hanggang doon na lang. Dapat adamit intervention tayo as the part of the government. Other iti intervention tayo, ikan tayo ida iti life skill. Tapno no improve damit, tay bagida, ma-improve pa tay income da. Aglalo ket handamit mabali nga makapagtrabaho ta ubing da tayo nga rod. Ngayon, makikita tayo tatka nga talaga. Ti partner da iti nga ubing ket mostly, ti kapado damit na. Okay. Man-mano lang dito na tayo nga. Mostly kat kapada damit lang. So nga, pangalanda nga rod, nagandak da, naging burden pa ida dito nagandak da. So nga tapno no, to lessen the burden, ay kat, dalang igatang da pagpete, da mapan agbasa. Why not?